Matay fuin rakwa watwatakam yatluni karwa. Arunu nangam karwan na ni Yesu variura kanginadu pamsan nanu rakwa mi babnangaranum. Awumlis na dudanga mga nanaw. Aru tawa mi duluwut do tangayin na. Amuriwo niragpit na do barangya umlis na. Ku arwa tawam may tatanak siya do pamsan na. Makaranam mangununong so pengengayan na so arwa tiring na. Maniringam amyan so asa katawa mangiya manukus. Manukus uryam amyan so rumsido raragan. Amangila tuktukan no miya sasalap. Karwan nam rumsido kavatuvatuan. Amlida. Ta amyan so adi kiyatana. No amdadawaruam mapseng. Dukadina makayamutan. Ta adi kiyutana. Urumsido katamtam kanam. Tana amlidam di malasi. Ta kaungungan no arwatamuk. Urumsido apiaso tanatanam. Apiyaw kalidalidana. Akapakapian na malasi. Suyan no makapuwa kano sikano mangarnan. Kano sikatlo angarnan. Sukasawasawang. Maniring si Yeswam amiringin yuan. Piya ninyo dununod nyo uriyan. Maisiro machinanaw di Yeswam. Maniring sirajam. Numu nanawin sira utawam. Ikong mo pengengayan suciring mo. To visan ni Yeswam. Ujin na ni patupa. Api-pi pangayan nado talamurungan na ninyo niya mataduto. O ni pansiku dinyo. Kamu karwan no tawam dapat jatan ngi uri. Tawa umamiring so ciri-ciring na niya matadutuam. Aru-aru pa makarapadira ciring. Suicak mani kanenat tumipan pani. Amuji ngamiring so ciri-ciring ni yamatadutuam. Tanam yan swali kaya katen ngandam tumika bubu pa jirawuri. Uri ko pengengayan so ciring kuwa yam nanausira. Ta tanada cita enam akmadi jacita. Tanada miring enam akmadi jamiring. Da jatengi. Amuriwu natu di mangununung ido mina ciring no panuinuiwan na so ciring niya matadutua mingaran so Isaya. Tama nirangam manu yung kamirang nyusyam dinyuatan ngi. Macitan nyuam dinyuapengkad. Tati masalitu unu-unu danu tawuya. Uciciluan dam ya kacil-cilan. Umatadam ya mayireket. Tanu sira macipayuk sunu dam makacita umatada. Makamirengu ciciluanda. Makararap danu unu da kapi sinawuli dara na jaken. Tawuriwu ipataradang kusirad tingatu. Aminyam kamutiyap ya. Taya makacitawu matanyo. Ya makamirengu ciciluanyo. Tukuna macita ngayon dinyam aru panuinuiwan na so ciring niya matadutua. Kano umrarali niya matadutu no kakwa makranu kapakacita da so nyo macita. Kano kapakamiring da so nyo mamiring. Dadyan ni macita. Dadyan ni mamiring. Amiring nyo pipi pangayan no manukusang. Utawa makamiring sunanawa. Umagardo italamurung na niya matadutua. Kajin na makatengan jam.
Akman so nirumsido raraganang. No may sisatanam pusin na jaw chiring na niya mataduto. Amiendo ununid na. Unirumsido kavatvatwanam katunudan no masariyaw mamiring so chiring na niya mataduto at tao. Ami kongodo di makayamot do ununid na. Amno masari na walalo na kano piraru tanda siya do kakap naso na naunya matadutuam makikaya mablis wo ununid na. Unirum sido katamtam kanam katunudan no tawa umamiring suna naunya matadutu. Masangano vari na do karawan. Akalitadya no pimi masaudan. Amuriwo ikabengbeng no chiring nanya matadutudu ununid na. Unirum sido apiaso tanatanam katunudan no tawa umamiring su chiring nanya matadutu. Amakate ng ranadya apangurayan apivarayin. Suicak mani mala siso makapu akano sikanemangarnan akano sikatluangarnan so kasagasagang. Mangununong pa si Yesus so asa kapengayan na sutsiring na. Manyiringam uitala murung niya matadutuam akban sutawa mangya mimuadu niya kawanda. Mitku tawuram mangiwu kabusuyan na mangya mimuwasu tameka kanginaran na amuji. Amji daw mugyam amrawarana. Amji daw tamekam turana singkadya malasa amrawa. Maisiraw lamlam suino mapiniya kawansam maniring siram humaran. Minakapimuwa mo so apipiya mugyaswam. Asyuta mekang maniring umapiniya kawansam uryam na minavarino kavusoyan ko. Maniring ulamlam suy na jam manwa tunamrana butaw tamukuran. Maniring diraw mapiniya kawansam tawo siya. Tatunyo paraksaw mugya butbutan. Tunyo matsipan na diya mamno. Tsaka, tano langin ko nam ipanci ko do lamlam suy ko. Kapan madaso tama kabutbutan na kapi kabutbutbutla siya asleben. Umugyam agapenda mangi sokurindo panunukuran ko. Ipanci na pajiran ni Yesu asaka pengengayan na suciring na. Maniringam uipi pardanu tawa macikaw do italamurung niya matadutuam akman su asaka vutuno napa ato kusunu tao do pimuamuan na. Uvuturan uram niliki na uri. Amnu amlida uryam abu makataga siya su karakuraku. Suicak mani kaywa panagrandanu miya sasalap. Ipancina pa ni Yesu asaka pengengayan na suciring na. Maniringam uipi pardanu tawa macikaw do italamurung na niya matadutuam akmarana su kosorino udong agapin no mabakasa para burindudong ay pimuy na siya. Mangununong si Yesus so pengengayan na suciring na do arwawari na. Nuabu pengengayan na suciring nam aboy na nauna siya suarwa tao. Wikak manasangam to di mangununong minaciring no panuinuiwan na suciring ni yamatadutu. Tama niringam mga maugkuso pengengayan kuso ciringku. Apancan kuno di panipatua variku. Ni makalapuno kapangamaugkuso karawan.
karwan na ni Yesu arwatawam sumdep duvaki. Maning sirawu machinanaw jam. Pancen pala jaman upipi pangayan no. Mupungayan so tiring mo umagardo tamak dunia kawan. Maniring si Yesuam. Umano ko sa tawuram. Yakin na nipam na kanya matadutua tawu. Unia kawanuram karawan. Uni tukusuram mungano idu italamurung niya matadutua tawu. Tamakam arwa tawa italamurung ni Satan. Umapasako isu tamaka kavusuyanuram si Satan. Upipi pangayan no mangi mangap rana siyawram kavusan ukarawan. Umangap siya tawuram tinsi. Nuku mapusu karawanam umira ratin na tawam akman sira su tamakang abut-butin apas lebendu dilanu apoy. Yakin na ni pamnakan niya matadutu atawam maanuvi kusuti siya mangi umrakap su tumirara su tawa miraratin akano maragat suwa apan siya. Akapasilab ko siya do apoya kapi labi-labida mapigari cigit su ngependa manunusu. Nusi maratang rana ulyam di may limutang sunakam do italamurung niya matadutuam akman sira suwarua maniri. Suamiringan nyo siyan piyanin nyo dununod nyo riyan. Talamurung nanya matadutuam akman suvya ni bubudutana. Makalanan wasa katawam bunbunan na. Kasari na mamalit no kangangina isarang nado ni akawanang. Talamurung nanya matadutuam akman sutawa may kala sumara punya sarangan na. Numakakalaso marapuniyam ipamajit no kangangina so nyerbya mangina isarang do marapuniyam. Talamurung nanya matadutuam akman so tawara para tendwawa ay panawar so makakadiyamu. Nuarura no amungam ngingitin daranan no mga patawu. Akapikapya pinpindasya do pamsan na. Upipya mongam pangayinda do au masa kawalit danu di ngangan na amu. Akmansang no kumabusu karawan. Tamay warwati siya mapapinpinso di may raratin na tao. Akapapinpindaso may raratin na tao. Akawalit dano may raratin na tao duapoy. Akapay labi-labi da dudang may gari cigit sunga na maninusuk. Maniling siya sujiram niyo mamimin wo chirang iya yakatengan. Maniling siram naman to da mimina yakatengan. Maniling siya suam umanga na naunuy wawalam niya matadutu atawa. Kapatsikaup na do italamurung niya matadutuam akman sukaten nga natawa aru supimi masaudan. Tabe kenau ada na nanau ukaten nga na ay pang nanau. Takaten nga nau baywa nanau niya matadutua patwawun. Ti kanan ni Yesu arwa pengengayan na suciring na ay pancam karwan na dudang. Akangina na do ilida. Sunipangan na nauna do pini nurian no tao. Abuji may rukab no ciring na makamiring siya tao. Maniring siram duanjin naniyapwan no tendeng naya. Yamian paso yamapi rukab babaria na minavari. Bekena anak nawuri no miki kawarasyo. Bekena ina nasi madiyasyo.
Bekenawari na si Yake, akani Yosifwa, kani Simonga, kani Yotasyo. Dakapachikilyan jaten dawari na mavakasasyon. Duanjin na kapwanuyuyat na kanutunutunung na. Makarawanam ikaw uyadara na si Yesu. Maniring si Yesu jiram upanuyunuywan na suciyeng na niya matadutuam ikanig dasya no tahu dupi ciliyan na. Kulalain dasya no machkiliyan ja kanu patsibayan da tahu. Ikungudo ji danganu ingi si Yesu. Amuriu ji nanyimapi vara Yesu arwa mapi rokaba vari dudang.